Phala has been submitted to her through a formal letter, and she will have to follow the parliament processes to respond to us. We shall join unite in action to ensure that the 7th Parliament achieves the following. Libandla lelibonisana ngetinqumo tenqubekela embili i-Progressive Caucus lelifake ekhatsi licembu le-MK, EFF, ATM, UAT ne-National Coloured Congress likhulumisene nebetindzaba ngembi kwekuvulwa kwePhalamende. And we had to introduce the Nelson Mandela Day on that we are doing today, which is the second phase of the marathon. Kulinzeleke ukuthi kuhlindwe bantfu labangemakhulu lasikhombisa etibhedlela tahulumende eGauteng kuleli viki. Nobody can survive without happiness. And the soccer fraternity brought us happiness. But of course, because of your circumstances. Indvuna yetemidlalo nemasiko Gaten Mackenzie ithi ibhola letinyawo kuleli alikho ezingeni lelifanele. Lishona kanjalo kwelanga lwesine lelanga sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni tesiswati lesitfula bukhoma la SABC sise-Jose Auckland Park. Khumbula ke mbukeli kwesile tindzaba tatfolakala ku YouTube, Facebook, X na ku SABC Plus. Libandla lelibonisana ngencubekela embili pheceleti i-Progressive Caucus lelifake ekhatsi licembu le-MK, EFF, ATM, UAT ne-National Coloured Congress likhulumisene nebetindzaba ngembi kwenkulumo yamengameli lateyitfula ePhalamende lamhla kusihlwa. Leli bandla ke selifungela gomela ukuthi litawuphikisana nahulumende welibumbano lithi lokutakucala kulo kuvusa licala lamengameli Cyril Ramaphosa leliplasi lephalaphala lelingahle liholele ekugudlukeni kwakhe esikhundleni sekuba ngumengameli wakuleli. Baholi baleli bandla babeke ngalendlela. We shall join unite in action to ensure that the 7th Parliament achieves the following. 1. Revival of the amendment of the Constitution to achieve expropriation of land without compensation for equal distribution. 2. Revival of the Phala impeachment process to hold the sitting president accountable for all reported abuses of power in terms of the Constitution and the laws of this country. Phala is not an issue. She cannot communicate with us through the media. We didn't communicate with her through the media. If this is how she wants to start as a speaker, she's going to have a very difficult time. Phala has been submitted to her through a formal letter, and she will have to follow the parliament processes. Mengameli Cyril Ramaphosa lamuhla utabethula inkulumo yakhe lekhetsekile yekuvula iPhalamende ngalokusemthethweni ngensimbi yesikhombisa eCape Town City Hall. Lena ke iPhalamende yesikhombisa kusukela leli laqala kubuswa ngenzandvo yelinyenti. Kanti ke lo mcimbi ungaphasi kwesicubulo nobeke ingcikithi lethi My Parliament, My Voice, My Future. Kepha ke kuvaleti samukela umhleli wetindzaba tetepolitiki eSABC Mzwandile Mbeche. Mhlela sikubingelele sibonge kakhulu isikhathi sakho sikwamukele tindzabeni. Sibingelele nababukeli. Mhleli yini lesingayilindzela enkulumeni yamengameli lamuhla? Njengoba wazike ukuthi namhlanje kuzovulwa ngokusemthethweni iPhalamende lesikhombisa lokho okusho ukuthi ke sekuqala kaHulumeni emva kokuthi ke saba nokhetho ngomhla ka29 May ezinyangeni ezimbili ezedlule. Into ke yenzekayo namhlanje ukuthi ke ngoba alikho iqembu elaphumelela ukhetho ngamalengiso kodwa kwadingeka ukuthi amaqembu asebenzisane lokho kubizwa ngokuthi iGovernment of National Unity. Sizobonayo ukuthi yini into abafisa futhi abahlose ukuyenza kule minyaka emihlanu. Uzokhumbula phela Dora ukuthi ke kwehlukile kulokhu ngoba sijwayele ukuthi sibone iqembu elilodwa elibusayo eminyakeni ngu30 eyedlule lelo qembu bekukhongolo seANC
kodwa ke kulokhu ke amaqembu ayishumi ahlose aqoke ukuthi ke ebekulo uhulumeni wobumbano njengoba ke sebevumelene futhi ke sebewakhile uhulumeni. Umongameli ke Ramaphosa okuyena oholalohulumeni ke uzobe ke ezosho ukuthi yini into ezohamba phambili futhi ke bona abavumelene ngayo ukuze ke beqede leminyaka emihlanu ezayo. Into ke ngempela ebaluleke kakhulu lena ngoba phela asijwayele lokusagcina uhulumeni wobambiswano ngo1994 nakuba lo uhulumeni nawo wawuthe ukuhluka kancane ngoba phela wona kwakuwuhulumeni wokubumbano ngenxa yokuthi ke izinhlaka zazingadlelani zaphambilini. Manje abavoti abaphoqe ukuthi amaqembu ezepolitiki esebenzisane yikho ke sizozwa ukuthi eminyaka emihlanu izoma kanjani njengoba ke sizobe singaphethwe iqembu elilodwa kodwa ngokuvumelana kwabo amaqembu ayishumi. Utawusilomunye ke ekhaya ingabe ukhona yini mehluko kule nkulumo yalamuhla nenkulumo yebunjalo belive isona? Ukhona umehluko. Uzokhumbula phela ukuthi lena akusikho lokuthiwa isona lokuthiwa i-State of the Nation address lapho umongameli esuke esitshela khona ukuthi isimo sezwe sime kanjani. Lena inkulumo yehlukile, inkulumo yokuqala ekhomba ukuthi leli iParliament elisha lona uhulumeni omusha umsebenzi esasiwenza njengabantu baseNingizimu Afrika ngomhla ka29 May. Namhlanje kusho ukuthi laba esasibaqashile sasibaqashela ukuthi ke bezoqala ukusebenza namhlanje. Ingakho ke lenkulumo ithathwa njengokuthi inkulumo yokuvula iParliament hayi ukuthi inkulumo ebheka ukuthi izwe linjani. Bathi ke mabelivula iParliament bese bekubeka bekucacisa ukuthi bafuna ukwenzani ngoba phela iParliament kumbe nohulumeni baneminyaka emihlanu. Yini le abazoyenza kusuka namhlanje kuze kuyoshaya u2029? Mhleli ngabe kukhona yini baholi betinhlangano tetepolitiki lohlangene nabo bathi banalo yini lithemba kuloko lokutakhulunywa ngumengameli balinzele ini? Njengoba sesishilo ke amaqembu aphikisayo esesazike namhlanje ukuthi ngokwesivumelwane kumbe ngokwezinkambiso zalapha eParliament iqembu eliphikisa ngokusemthethweni ke iqembu lomkhonto wesizwe njengoba mhlambe phambi kokube uze kimi baqeda amalungu abo baqeda ukungena. Uzokhumbula phela ukuthi eParliament banamalungu angu58 lokho okubenza ukuthi ke bebe iqembu lesithathu ngobukhulu. Kodwa ngenxa yokuthi iqembu lesibili ngobukhulu iDA liyingxenye kahulumeni aliyona iqembu eliphikisa ngokusemthethweni bese kuthi ke iqembu elingelesithathu kuwumkhonto wesizwe kwayilona ke iqembu eliphikisayo. Uzokhumbula kule nkomfa akade benayo ukuthi bakubeke kwacaca ukuthi ke ababoni ukuthi ikhona into ezohluka ezokwenzeka futhi ke base bethi kunezinto eziningi umongameli wezwe okusafuneka ezenze. Uzokhumbula ke ukuthi udaba lwephalaphala into abathe bazoqhubeka nokuyilandelela. Asibonge kakhulu mhleli isikhathi sakho ngomzwandile Mbeje umhleli wetindzaba lapha eSABC asichazele kabanti ke ngekuvulwa kweParliament. Sisethe kudo ke tekuvulwa kweParliament eMpumalanga Takhamuti tibeke imbono yato kwathi sephela ukuthi kunyendi leti kulinzele enkulumeni yamengameli Cyril Ramaphosa kanye nembuso wakhe wolubumbano wavelonke tibeke ngalendlela. Sicela kakhulu ukuthi asivulele amathuba emisebenzi kube nelitshintsho nalabafana labagcwelela emadrobheni nabo babacabangele nje kube nelitshintsho lelingcono manje sibani labasha sihlupheka kakhulu nasetikolweni i-education nayo iqhubeke. Siyahlupheka kakhulu asinamandi bantwana bayabulawa bafati bayashatshwa bogogo bayashatshwa kuningi nje ufuna ngabe upresident asingetele amaphoyisa especially laMbombela. Ndibisicela ukuthi i-introduce kakhulu amathuba emsebenzi isivulela amathuba emsebenzi njengala sihlala khona eBarberton kunemama in 5 la ngakavulwa. Nawe ke mbukeli uPaulile ngalokulinzele kulo hulumende welubumbano. Kulo hulumeni omusha wobumbano kwazolonke mina ngikulindele ukuthi ke behlale phansi bebonisana ukuthi bengawadala kanjani amathuba omsebenzi ngani ngoba intsha yakithi eningi ihlele emakhaya graduateile ayisebenzi. Linzele kuva asungula amathuba omsebenzi ikakhulu kuleli live lonke jikelele ngoba linyindi lebantu alisebenzi. Into engilindele mina kuhulumeni obambiswano ukuthi intuthuko emakhaya ingaqozi isithala.
futhi besebenza ngeqiniso ngoba phela siyabethemba. Umeno ubambiswano wona omhle kakhulu laphana abazogadana laphana kuzoboniswana kusibona iqembu elilodwa ezothatha inqumo ngendlela yayo. So nje iGNU ngiyithanda ngokuthi wonke umuntu lapha before uthathe inqumo kuyaboniswana, so umphakathi uzobenefita. Ukuthi kube khona ukuvana emkhathini kweleti inhlangano njengoba sesihlangene iphelele ukuthi uma ngabe kunelunga lelithithe elikhuluma ngolenhlangano ethithe eParliament bese sebayaphikisana bese kuba nemisindo gcine inkulumo engakaphethi kahle. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngeke ethweswa ukudiphendvulela ngawo. Kulenzeleke ukuthi kuhlindwe bandvu labangamakhulu lasikhombisa esibhedlela tahulumende eGauteng kuleli viki. Lokho ke kuyingcenye yelihlelo lelitiko letempilo eGauteng lekukhumbula lusuku lwaNelson Mandela. Lolu hlelo lendela kunciphisa kusalela emuva kwekuhlindwa kwebantfu kulesifundza. Bebalinganiselwa ku 37,000 bantfu labalinze kuhlindwa esibhedlela tahulumende nyakenye. Kanti ke itigulane letilinzele kuhlindwa kwemehlo bese tilinze iminyaka lemibili ukuthi isikhathi sekulinza litiko letempilo liqale lihlelo le-surgical marathon kulenyanga kunonophisa kuhlindwa kwebantfu labaseluhlwini. When we started, we had a very high number. It was 37,000. In fact, it was shocking because almost every area or discipline we were unable to meet the targets. But then we had to introduce the Nelson Mandela Day, this marathon that we are doing today, which is the second phase of the marathon. We cleared the backlog and we kept on trying to clarify everyone, which I was saying to the team that let's educate people. When you say you have cleared the backlog, what does that mean? It means that all those that have been sitting at home, not attended to, after they've been examined, they come to the hospital, they were checked, but again, we are not meeting the demand in terms on our side, in terms of clearing that. That's what we've cleared. We have a waiting list now that we have of the people that will go to the doctor and the doctor will say, come after a month, then we will take you to the surgery. Then that's the waiting list that now we're dealing with it as we speak today. Kulinzele ungalabovu ukuvula kweParliament lamhla kusihlwa kakhulukade njengoba lo hulumende welihlandla lesikhombisa ungiloyo welibumbano lwavelonke lokulandzela likhetfo lolube nembango lomatima kakhulu ekupheleni kwenyanga yenkweketi. Emacembu la ingcenye lo hulumende welibumbano lwavelonke atibophelela kusekela kubekwa ezingeni lelifanele lemkhakha lobuke imisebenzi yesive nekhola ngebucotfo nekutiphendvulela ngalokwendeka ngaphasi kweliso lawo. Hulumende welihlandla lesithupha waphasisa umkhombandlela weqinisekisa ukuthi umkhakha lobukene nemisebenzi yesive uba sezingeni elifanele. Le komishana lebuke imisebenzi yesive idlala inzima lenkulu kuhola hulumende kumigomo nasemthethweni edzingeka ukuthi lo mkhakha usebenza ngendlela engiyo. If you want a good service delivery from municipality to provincial to national, you must have a good, capable state. If you want to manage migration so that you manage it lawfully and have a lawful entry and exit, then you must have a capable state. Inhloko yenhlangano yetati kumkhakha wetimali eAfrika ichaza ngebumcoka bekuba nelihlangothi lolubuka imisebenzi yesive lelisezingeni. It is because the public sector is really the place where we all come together, for all our essential services, infrastructure, and then really it's the basis, or if you like, the foundation on which we all build secure lives. So it really needs to be staffed by experts who understand and appreciate, the requirements that's sort of expected of. Lokune ngotobeko embili lekulinzeke ukuthi kuyiselive embili kutawuvedwa ngumengameli Cyril Ramaphosa enkulumweni yakhe ekuvula iParliament kusihlwa. Kepha ke sekutawubonakala khona ukuthi ngabe umkhakha lo sezingeni lobukene nemisebenzi yesive uyanikedwa yini leave nekusekelwa lokudzingekako. Kuletinye ke nasibuye titolo. Ikomiti lenqubomgomo yetetimali ebhange lombuso linqume ukuthi ingashintshi indalo yemali imboleko ime ku 8.25% nalokulinzelwe bosomnotfo. Tishudeni tasenyuvesi yeFort Hare inelithemba lekuthi kutawumenyetelwa emasu ekulwisana nesihlava senkohlakalo esikhwameni sekwelekela la tishudeni itimali titsike laba lekufanele bahlomule kulesikhwama bavaleleka ngaphandle. Lokho ke kuthikameta kakhulu laba labakhubatekile. Abongile Jantshisi usihlanganisele lo mbiko.
Sibulise kuni kunye nakubaphulaphuli emakhaya namkelekile apha eMonti abafundi balapha kwano college balinde ngomdla ophezulu indetho kamongameli besithi kubana noko imiba ebachaphazelayo gaske acangcathe kuyo kodwa ke masive kuwo sinabo ababini apha. Sibulise kuwe dada, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Umongameli uyathetha namhlanje kuvulwa iParliament ngomfundi walapha eFort. Ndiyabulela, ndilindele ukuba igama lami nguSimthembu kwaRhalani. Ndilindele ukuba umongameli ongeze imali yesibonelelo sabantwana bemfundo uNSFAS ayenze kuqiniseke uba ubuqhophololo abukho kwaye aqiniseke nalapha ezikolweni ukuba ibuilding neclass nendawo amagumbi okufundela ngokwesiXhosa ukuba ayakheka kaphezulwana. Eyona nto ngamandla nento oburhulumente angacinceda kuyo kukongeza imali. Izikolo ziyazama ukuhlangabezana nabafundi abaphila nokukhubazeka, koko imali ayonelanga. Izinto efanele bayazisebenzisa, umzekelo sawuthatha umfundi ongaboniyo uzofika apha angabinayo indlela yobafikelela eziklasini ngoba kanayo umuntu. Abanye abafundi ngenxa yongemva badinga itoliki ngosebenzisa into ekuthiwa yi-sign language ngolwasemzini. Hayi zonke amaziko emfundo ephakamileyo eMzantsi Afrika ayakwazi ukwamkela abafundi abaphila nalo mbili yokukhubazeka. Uyazivela kubafundi bakwidyunivesithi yalapha eFort Hare eMonti becandza besithi ubana noko balindele ngomdla ophezulu umongameli sizithathe izintambo sizibuyisele kuni eGauteng. Kanti ke emave emhlaba mengameli waseMelika Joe Biden utholakele neligciwane leCovid-19 kanti lokho kumphoqelele ukuthi amise imikhankaso yekuticelela emavoti. Biden uphinze waveta ukuthi njengoba phathekile angahla angachubeki nekungenela likhetho. Likomiti lenqubomgomo yetetimali ebhange lembuso likhethe kungashintsha indalo yemali imboleko leme ku 8.25% njengoba bekulinzelekile. Lewengameli lebhange lembuso lisetshaganyago umemedele lesinqumo lamuhla. Turning to South Africa, economic performance in the first half of the year was disappointing. The economy contracted by 0.1% in the first quarter. And recent data, including last week's mining and manufacturing numbers, have caused us to trim our second quarter growth estimate modestly to 0.6%. Over the medium term, we expect somewhat faster growth supported by more reliable electricity supply and improving logistics, among other factors. Our revised growth projections, nonetheless, remain below longer-run historical averages of about 2%. Kanzet marete timali isithola kuselirandi lenyukile nalicantsaniswa netimali takulamanye amave. Lirandi libita 18 rand 14 cents nalicantsaniswa nelidola laseMelika. Bondo as Induna yetemidlalo nemasiko Gaten Mackenzie ithi ibhola letinyawo kuleli alikho ezingeni lelifanele. Lendvuna beyivakalise emave ayo ekugcina ekuvalelisa loyi bekangumkanjubovu ebholeni letinyawo Screamer Stanley Shabalala. Mackenzie ke ushayele lihlombe umsebenzi wa Shabalala nenzima la idlale ekuthuthukiseni ibhola letinyawo kuleli. Nobody can survive without happiness. And the soccer fraternity brought us happiness during the darkest days of apartheid. And for that, I want to salute each and every person that has been involved in soccer. You have been the one constant during our darkest days. But it cannot be, and we must be honest about these things. Our soccer is not 100%. Because soccer is not in the boardroom. Soccer is in the field. And I want to say to the legends, if it is you see me, I'm going to recognize legends. They are going to play an integral part in the football of this country.
Nasibusisa mahlalela kulkwala FM njengoba phethe lethambe embili lethume embideni. Sibuku uvula iParliament lamuhla uphethe tiphe mnakethu. Angivusele lamabuza lishonela kumbukeli ekhaya nembala ke songeke njengoba yasive sonke ongeke emehlo ase njo enkulumeni yathula ngumengameli namuhla njengoba kuyavula ke iParliament lehlandla lesikhombisa ngaphasi kwaHulumende lomusha weGNews memeke bahlati bete politiki idora kodwa ke sitawubaka bani ukuthi yile singayilinzela kuyoke inkulumo letawuthula ngumengameli namuhla nzambama ngensimbi yesikhombisa ngentolo kwaloko ehlelweni namuhla sinakomshana amaphoyisa kulesifundza sempumalanga kuva ukuthi nawo ke amaphoyisa lebekade athulwa namuhla ayawusebenza kanjani iqinisekisa ukuthi ke alona ebugebengu kunasike sifundza sempumalanga kufaka ikhathi tinzawo lefaka ikhathi ePinari kaDantshi ngaphandle kwedolobha iMbombela semsakatweni ngensimbi yesithupha namhlanje sitahamba nemlalisi somade bangikora 27 njengoba ke sitabe sihlangatele yona ke inkulumo yakhe mengameli akwanzela amabuza lelisimba lakho eJozi. Asibonge mlingani. Tingayo ke dala mhlambukela siphinze sihlangane kusasa enzaweni lefanako sikwetfulele dona ngebunjalo bato inzambama lenhle sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo nobandile. Lesine nsambanga inibingelele nasi simo selitulu babule emakhaya nasibuka namhle ebusuku siyabona ukuthi kena lapha entshonalanga khaba kunemasingalo banza kolongenako lamsane netfo envula lengangigcina sayafike khona ku 60% babule emakhaya kanzi even lonke kungathi lihlobile kanzi ke nasibukela ngeni lakusasa siyabona lo msingalo banza kosolo ubelesele lapha entshonalanga kapa kuyawufika khona lapha eLkhweni lapha eKZN babule emakhaya kunemsingalo banza kolongenako lamsane mathuba ngagcina afike khona ku 30% umoya ogijima ufike khona ku 30 km Melive abule emakhaya sixwayiso esibuya khona eSouth African Weather Service ukuthi nemvula nematima lebonakala ko la entshonalanga kapa nasibhubitheka kwemlilo bonakala ko emadlelweni letinye indzawo ikakhulu lapha enhlane live babule emakhaya kungena khona la enkhabeni yelive babule emakhaya kanti ke nasibuka sixwayiso lesinye sibonakala ngathi kunemoya lematima lebonakala ko lapha eLkhweni lapha entshonalanga kapa lapha ubonakala ngathi kana nemoya lematima sichaphele babule emakhaya babule emakhaya singena kona kufuthumala kwelive la eJohannesburg siyabona ukuthi cha la uqala khona lapha ku 18 nyulo ku 24 eJohannesburg Vereeniging mhlethe ku 25 Carltonville qala ku 5 anyukela khona lapha ku 24 sinyukela khona lapha esifundzeni salapha eLimpopo musina uhleti khona ku 34 pholo kancela ku 6 anyukela ku 37 Mokopane uhleti ku 30 kanye neBelabela kanzi Beckford West ihleti ku 32 sidlela endansi lapha esifundzeni salapha eMpumalanga lapha esikhukhuza ihleti ku 33 Mashishing ihleti ku 27 Milibek xa ku 2 anyukela ku 23 Caroline cela ku 1 ekseni anyukela ku 24 emva kwaMadina wena emakhaya zingena khona lapha entshona lapha eKwaZulu Natal bokwe emakhaya labavijake lapha eThekwini ihleti khona ku 22 libavumile lihleti lapha ku 24 eLundi Vryheid uqala khona ku 8 anyukela khona ku 23 eSkrokstad lipholile licala ku nyukela ku 17 babule emakhaya singena khona lapha eMpumalanga Kapa eMthatha hlethi khona ku 22 kumancala ku 7 anyukela khona ku 17 Nquba uphele ku 17 nayo Meletswa icala ku 2 ekseni kanti emakhanda hlethi khona ku 18 emva kwaMadina Gqeberha ahlethi khona lapha ku 20 singena khona lapha entshonalanga Kapa lapha eCape Town hlethi khona ku 14 lipholile Worcester uqala khona ku 10 anyukela 14 kanti ke eBeckford West icala ku 5 linyukela khona lapha ku 15 esifundzeni sefu lesikhulu kunato tonke babukela emakhaya enzaweni lapha eUppington hlethi khona ku 19 Kurumani icala ku 2 anyukela khona ku 20 Kimberley icala ku 1 anyukela ku 19 eDR icala khona ku 2 ekseni linyukela khona ku 15 kanti eSutherland 7 liyabanza babukela emakhaya singena khona lapha eFree State babukela emakhaya enzaweni lapha eFrankfurt hlethi khona ku 23 kanye noSiselberg Welcome hlethi khona lapha ku 22 kanye noKrokstad Bloemfontein hlethi khona ku 19 kanti -4 lapha eForest Smith babukela kuyabanza kuleyo nzawo phana icala khona 1 anyukela khona ku 18 singena khona esifundzeni sefu segcina babule ekhaya lapha eNorthwest enzaweni lapha Rustenburg hle khona ku 26 Ottosdale qala khona ku 3 anyukela khona lapha ku 24 kanti Tosca ihleti khona ku 26 ngilokole ngiphathele kona nisaleni kahle.